Svetovno prvenstvo v ralliju je letos ponudilo izvrstno prvoaprilsko šalo. Namreč povedali so, da dirkači po novem ne bodo tekmovali samo na sekunde, ampak tudi s tem, kako daleč oziroma v kakšnem slogu skočijo s svojim avtomobilom. Seveda pa ta prvoaprilska šala ni tako za lase privlečena, namreč organizatorji prvenstva rallija želijo privabiti množice na eno samo mesto, želijo poskrbeti za pravi šov, za spektakel. Ampak zdaj sem tukaj v Berlinu, kjer pa je res vse, ampak res vse usmerjeno v to, da dirkalniki ponudijo nekaj za gledalce. Berlinska dirka Formule E se odvija na izredno atraktivni lokaciji na nekdanjem letališču Tempelhof, to je skorajda v centru mesta. Danes je to izredno priljubljen park, kjer Berlinčani kajtajo, tečejo, kolesarijo ali pa preprosto klepetajo o pivu in karijevi klobasi. No, tokrat so prišli poslušati dirkalnike. Pa so hitro ugotovili, da so ti še najtišji del predstave. Nenavadno veliko tujcev s kamerami nas je hodilo naokoli, kajti barcelonska znamka Cupra je Berlin izkoristila za svetovno premiero Tavascana. Družinskega, kupejevskega, CUV-ja, na električni pogon seveda. Lahko bi sicer sodili, da je to samo še ena variacija Volkswagena ID.5, Audija Q4 Sportback in Škode Enyaka, ampak nekaj so nas pa koncernski inženirji vendarle že naučili. We're rebels, but we're rebels with a cause. We want to prove that electrification in the future doesn't have to be boring, that the cars can remain emotional. Ne, te emocije niso povezane samo z vročim španskim dizajnom. I think at the end of the day, in terms of technology, it's the way the car drives. Obviously, it has an outstanding, fantastic design, but at the end of the day, Cupra is a sporty brand. So we have to deliver that sporty performance, the acceleration, the handling. And I promise you this car drives as good as it looks. Jaz priznam, moje pričakovanja so velika. Kaj ti? Cupra Born je prvi električni avtomobil, ki je mene osebno navdušil tudi z voznimi lastnostmi, z dinamičnimi voznimi lastnostmi. Namreč, ko sem avtomobil zapeljal v prvi ovinek, dinamično zapeljal, sem nekako avto končno čutil. No in to je bilo vodilo tudi pri razvoju Tavascana. How we do that? Well, first of all, of course, through our R&D department, but also combined too with our expertise in motorsport. So we work, for example, on the DCC, which is the chassis of the car, in order to create something really specific, the DCC Sport, together with the also sporty steering wheel, is giving us this different compared to the rest of the platform. On that, we apply this dual engine that we have up to 250 kilowatts, bringing a lot of torque in the engine in the rear, but also having some torque in the front. The car, for example, makes you understeer and give this, I would say, emotion when you are driving and having some of the curves. No? One thing that is really special on that car is that we are able to disconnect the ESC in order to play a little bit more, okay? Of course, everything under secure conditions. ESP torej voznik lahko popolnoma izključi. V tokratnem primeru je to izredno pomemben podatek. Seveda pa ta podatek spada na stezo in čas je, da gremo nazaj na stezo. The biggest competition of electric motorsports is happening here. Formula E. It's taking over the city this weekend. Sodbo, ali je Formula E res največji motošport ta hip, bomo prepustili fanom. Se pa lahko strinjamo, da je Formula E ta hip najbolj smiselno oziroma najbolj koristno prvenstvo za avtomobilske znamke. Dirkanje nikoli ni samo zabava oziroma šov za množice, ampak je tudi testni poligon, recimo za avtomobilske znamke, ki pridejo sem s pridom izkoristiti, da tukaj sezona stane okoli 13 milijonov evrov, ena sezona Formule 1 pa recimo za občutek stane 160 milijonov evrov. In seveda, tukaj smo našli tudi avtomobilskega inženirja, glavnega inženirja pri Cupri. In lani sva se zapletla v debato, kako lahko električni motor poskrbi za nekaj hrupa. Seveda so to debato zdaj nadaljevala.
Yeah, it's something we are still developing, but it's possible, yeah. I want to use the real electric motor noise and to support that, to have a relation between what you hear and what is happening physically. So we can also get lower frequencies out of the electric. Yeah, for sure. Really? Yeah. You can overlay some frequencies with software. It's a combination of the physical noise enhanced with software to make a nice noise experience out of that. So you need microphones here in the car. No, you don't need microphones. You need speakers. Yeah, of course. But how do you get this electric car? You have the signals on the CAN. So on the bus system, you have every information you need. Because you know what is the frequency spectrum of the physical noise, Yes. and then you just build with the. Yeah. So you don't need to take it. No. Torej, prihodnji električni avti ne bodo več nadomeščali slabega električnega zvoka, recimo s simfonijami priznanih skladateljev. Zvok v modernih električnih avtih ne bo več samo umeten, ampak bo naravno električen, oplemenitem pa z manjkajočimi frekvencami. No, kot star bencinski dinozaver se mi zdi smiselnost vsega tega raziskovanja nekoliko vprašljiva, ker pač elektromotor v vsakem primeru zveni slabo. Ampak že možnost, da bo tako lahko umeten zvok bolj neposredno povezan z mojo desno nogo, se mi zdi vredna inženirskega truda. No, drug tehnični razvojni projekt, ki ga glavni kupni inženir vodi na dirkah Formule E, pa je povezan z rekuperacijo. You know, in Formula E this season already, the rear brakes are just for emergency. Everything else goes into recuperation. This is what you learn in motorsport, how to improve the recuperation to a maximum. Zdaj pa smo prišli do točke, kjer lahko rečemo, da Formula E omogoča razcvet elektromobilnosti v našem vsakdanjem življenju. If you stretch the system to the maximum, it will be possible to regain all brake energy despite the low-speed ones. So if the rev of the e-motor is down, you cannot recuperate anymore. So you need physical brakes to stop the car. But all the rest, I think it would be possible to regain. If you have the right system, it must be possible. But it's also something which is not only the recuperation system, it's also chemistry of the cells. You need the electronic system set up for that the cells are prepared to regain all the energy, because you put a lot of charging power at that point in time into the battery. There are already some projects in the group which are showing that it's going up quite high to more than 250-300 kilowatts, so we can improve even more. So this, I think, it will be the future. Torej, električni avtomobili prihodnosti bodo nujno potrebovali hitre polnilce in pa baterije, ki bodo odporne na redno hitro polnjenje. Pa ne samo zaradi naših krajših postankov na potovanjih ali pa, da se zavore pri ustavljanju ne bodo pregrevale. Še bolj pomembno je, da bo tako močno shranjevanje porabljene energije izdatno izboljšalo učinkovitost in pa doseg električnih avtomobilov. Da motošport sodi v mestna središča, sem se prepričal že lansko leto v mestu Po, v francoskih Pirenejih. Namreč tam je potekal festival motošporta, na katerem je potekalo tudi prvenstvo ETCR, se pravi dirka z električnimi turnimi avtomobili. In vesel sem, da sem bil tam, ker letos tega prvenstva ni več, namreč zmanjkalo je sodelujočih ekip. Kakšna je bila atmosfera na tisti dirki, oziroma ali so se Pirenejčani takrat bolj navduševali nad bencinskimi ali pa električnimi dirkalniki? No, na to vprašanje vam odgovorim z vašim naslednjim klikom.